ዛሬ እንግዲህ ለእናንተ ደግሞ ልናስተምራቸውና ትንሽ ያለችን ሀሳብ ልናካፍላቸው የመጣ ነው። ከጓደኛዬ ጋር ነው። ይኸው ጓደኛዬ እዚህ ጋር ያለችው ኡጋንዳ ናት። ኢትዮጵያ ኡጋንዳ እና ኢትዮጵያ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እንዴት ተስማምተን መኖር እንዳለብን እና ሁላችንም ተዋደን በፍቅር መኖር እንዴት እንዳለብን ልናስተምራችሁ ነው። እናንተ ነው ትንሽ ከኛ ትምህርቱን ትወስዳላችሁ ልናስባለን። ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ደህና ነን። ይኸው ከጓደኛዬ ጋር ያለ ነው። ዛሬ እንግዲህ ኮንቨርሴሽን እናደርጋለን። እናንተ ነው ከኛ ጋር ትሆናላችሁ። ቀጥሉ እሺ። ኒና ኦኬ how are you says for my family how are you? Hello everyone, I'm Nina. I'm from Uganda. I work with my friend Melat. We are happy. She's good to me and I'm good to her. Because here we came to work regardless of what. We look for money. We came here to change our life. Yeah. There's no need to hate someone because it doesn't add. If someone does bad to you, talk to that person and say, you did this to me, but it's not good. Because we need that person to change. And if it changes, well, good, we'll be together. Because when we do work together, it is easy. Now, if you report someone, madam, this one has done this, madam will take away that person and you remain alone. Again, work will be hard. And when you're together, you work together, you're happy, even it helps you. Because when I feel pain, I can share my pain with Melat. When Melat is not okay, she can tell me what's wrong. We can share ideas. I can give her advice. Yeah, that's are the fruits of being together, not hatred. Yeah. ጋይስ አያችሁት? መልካምነት ለራስ ነው። እሺ እናንተ መልካም ብትሆኑ ሰው መልካም ይሆንላችኋል ማለት ነው። በእርግጥ ሁሉም ሰው መልካም ነው ማለታችን አይደለም፣ ግን ደግሞ እግዚአብሔር ይኸው እንደዚህ አይነት ሰው ይሰጣልና ለኔ ጥሩ ጓደኛ እግዚአብሔር ሰጥቶኛል። You see guys, this hair also Nina is make for me, okay? She do for me my hair because we are happy together, okay? So guys, ሁላችሁ እንደዚህ አይነት ባህሪ ቢኖራቸውና አንዱ ለአንዱ ቢተጋገዝ በጣም ጥሩ ነው። ይሄው እኛ ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶልን መልካም ሰው እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ለኔ። እሷ ደግሞ የመልካም ሰው ናት፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ አሁን ጥያቄ ካለ አንዳንድ ጥያቄ እንጠይቃለን ማለት ነው። Nina, if you have question, can you ask me? Ask me any question, okay? And ask you a question? But not easy. Okay, ask you a question. Okay. About what? About anything, about what you like it. About anything? About this? About your people? Or about work? About work, about myself. But don't ask me question. It's not difficult, okay? Okay. No, I don't have a question now. Okay. Okay guys, ዛሬ ያው እንግዲህ አልተዘጋጀችበትም። አጋጣሚ አብረን እንስራ ብያት ነውና ዛሬ እንግዲህ አብረን እንደምንሰራ ነው ነገርኳት። ከዛ በኋላ መጣች፣ ሰው ደስ ብሏት ለዛሬ ጥያቄ የለኝም ብላለች። ሌላ ጊዜ ደግሞ አብረን እንመጣለን። another time we want to can do together, yeah, video. We can do together. Work together. Video? Yeah. Are you happy? I don't have problem. You're happy, I'm happy. We are happy too. If you get problem, I'm not okay. Because I want to see you smiling. Okay. Okay, me too, okay? Me also, I gave you any time you smile, happy. You do anything what you need. I can help you. You also you have to help me. Yeah. Okay? We have to talk to them. Be like us. Okay? Give for them idea. Idea? Yeah. Okay, the idea or advice I can give them that if you're two in one house, you find a way, okay, to cooperate, to be together. If maybe we are not all the same, you can find when some Uganda is bad to you, but it also depends on how you're treating someone. If you treat me good, I treat you good. If you treat me bad, I also get hurt, and I look for ways of making you
to be bad also, which is not good. If you cooperate, you can talk to that person. We are working together. Why you do this to me? Because it is not bad. It is bad to do bad things to your colleague. You're working together. You sleep in the same room. You work in the same house. Yeah, we have to be together, and we simplify work. Okay, for us, you see, maybe the other Kandaba, they work together also. They have 2 beds. For me and for Eva, only 1 bed. The good, we share it 1 bed, okay, guys? Be like us, okay? Be like us, because any person is if this good. That's not because of you. I feel good. I good. I be good because of me. You also be good because of you. Okay. Okay, guys. ሁላችሁም እንደኛ ሆኑ። በሰላም ደግሞ እግዚአብሔር ለሀገራችሁ የሚያብቃችሁ። እሷም ከኔ እንግዲህ አብረን ስንኖር እስካለን ድረስ አብረን እንኖራለን ብዬ እናስባለን። አብረን እስካለን ድረስ ደግሞ ያው እግዚአብሔር አምላክ ፍቅራችሁን እንግዲህ ያብዛላችሁ በሉን። ጥሩ ሰው ናት፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እውነት ለመናገር እና በጣም ደስተኞች ነን፣ እንስቃለን፣ እንመካከራለን። አንዳንድ ጊዜ እኔ አሁን ያለሁበትን ሁኔታዎችን ብዙን ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ እና በነገርኳችሁ ታይም ላይ እኔ ሲከፋኝና ሳለቅስ በኋላ በቃ ለምንድን ነው የምታለቅሽው እያለችኝ ትጠይቀኛለች። በቃ አንቺ ስታለቅሽ እኮ እኔም ደስ አይለኝም ነው የምትለኝና እንዲህ አይነት ጓደኛ እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ አብራችሁ በሰላም እንድትኖሩ ተስፋ እናደርጋለን። Nina, at this time I feel bad, yeah? Every time I feel bad, I cry. You ask me why you cry, don't cry. The cry is not solution, okay? You give me idea every time, huh? Because I told to them. Because guys, every person be like us. ለዛሬ እንግዲህ ዜንላችሁ የመጣ ነው። እንዲህ አይነት ጓደኝነት እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ለራሳችሁ ስትሩት እንጂ ለሰው ብላችሁት አይደለምና ሁላችሁ መልካም መሆን አለባችሁ። ተጋገዙ። አንዳንድ ቦታውን ብዙ ጊዜ ስንሰማ ምግብ የለም፣ ሰራተኛ ምግብ እየሰራ ምግብ ይከለከለናል ምናምን ነው የሚባለው። ያ ነገር ይቅርባችሁ። ምክንያቱም እዚህ ጋር የምትሰሩት የሰው ቤት ነው። ማዳም ያዘጋጀችው ነገር ነው እናንተ የምትሰሩት ማለት ነው። ለሰራተኛ ብላችሁ አይደለም የምትሰሩት። እርስ በራሳችሁ ደግሞ መተጋገዝ፣ አንዱ የአንዱን ድክመት መቀበል ነው ያለባችሁ እንጂ እንደዚህ መገፋፋት አይጠበቅብንም። የመጣ ነው ለስራ ነው። ስራችን አብረን ሰርተን ተጋግዘን ሁላችንም ደግሞ አንድ መሆን ያለብን። በነገራችን ላይ በዚህ ሰዓት ላይ እንኳን ኢትዮጵያና ኡጋንዳ አንድ ቤት ሆኖ ተወጡና ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ራሱ በጣም ሃርድ እየሆነ ያለ ታይም ነውና ያንን ነገር ትታችሁ ሁላችሁም ደግሞ ልባችሁን ንጹህ ማድረግ አለባችሁ። ልበ ቀና መሆን ያለባችሁ። እንወዳቸዋለን። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። we love them, yeah? Yeah, we love you. We love them. Again, another time also we can do it together like this, okay? Okay, we say bye. Okay, bye bye. See you. We love you. Okay, guys, like, share, subscribe እና ኮሜንት እያደረጋችሁ የተሰማችሁን ነገር አይዲያ ስጡንና ኮሜንት ላይ እንጠብቃችኋለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ